Pacijenti koji imaju ovakav ili sličan izgled zuba u ustima, a u dilemi su da li izgled popraviti krunicama, keramičkim vinilima ili kompozitnim fasetama, mi im predlažemo restauraciju kompozitom bilo kao stalno ili privremeno rješenje. Prednosti ove metode su da se zubi uopšte ne stružu, nije potrebna anestezija, ceo postupak traje oko 30 minuta za 4 prednja zuba, jeftinija je od ostalih metoda skoro 10 puta, fasete se lako popravljaju ako dođe do nekog oštećenja, pacijent može vidjeti kako će mu zubi izgledati prije nego što se eventualno odluči za druga skuplja rješenja. Jedina mana ovog rješenja je ako posle nekoliko godina dođe do manje promjene boje, ona se mora osvežiti, što se također može jednostavno i brzo uraditi, a pritom nije skupo.